Well, maragsakan ako na po ta nagbalin dito eh. At pag-amuti o dito yung National Science High Schools, so that ikangatuan na standards iti high schools in our educational system. Kahit dito yung Region 1, may maysa iti National Science High School, di San Ildefonso, Ilocosur. So nga di napakasatan, empatulod dakday Kongreso, naramid kumet dito yung tignay, namang buangay tayo iti kabukbukodan tayong National Science High School, kahit kasi na po Diyos, babayan di suporta iti kakadwa iti House of Representatives, kahit iti Senado, nang nangroon na kina po Presidente, nagbalin na linteg dito iso nga naaramid dito iti babayan ti Republic Act 10965, kahit Diyos niya kinakmet kina po Vice President and Education Secretary Duterte Carpio, babayan ti pinangi Yuswat na ti implementing rules and regulations tapno agbalin na reality dito. Anak lang kami tinakaibayagan na yun. Well, dito construction na met. Hindi, at makita yung met, very impressive met, kompleto met. So, of course, thank you kay Ria, na isot simuat kanya, at isumet ti ng kompleto, duwada kay ni Rudy Cesar, babae hindi pinagbinulig da, makita na kompleto met, dapat aircon di kito classrooms, at maragsakan at dito initial year na 2 sections of 48 kunana digad 80 students. So by next year agdoble 160. So year after balin to nga triplen. Ang ganat madano na iti full capacity ng 320 no fourth year to digito umuna group what as first year. So kaya na so 320 itong estudyante na from the best of the best in terms of science and high school at science and mathematics at these are the most challenging subjects. So in the same manner, if you ask what is the best high school in our educational system, it's the Philippine Science National High School. When PhiScie ako na that challenging. Makita tayo pa ado iti nag-apply dito they have very hard and challenging requirements to be able to be accepted here. Sir, marunong ka ba din na pondo na kayo? Diyan ka mon. Adami di kita taga DPWH, maybe you can ask them. Initially, nakipipanak ti mga 300, then di ba ti 500 million. But then, dapat land acquisition, so, ni Ria, from her own funds, umakit at dami di kita makukulang development assistance funds ni congressman, adumi di tulong ni Ria. So, nakompleto. I'm sure the DPWH will help. But as to the operations of the school, it is provided in the law, at the jail law, na iti DepEd, iraman na dito iti budget na kada tawen-tawen. So nga, awang problema, iti budget dito eskwela, aramiden iti DepEd ti budget na iraman no kada dito. Iti maintenance operation, ken amin nga ko na, personnel funding na. Sir, dito yung agbasa ka nito, priority Tagalog or Malagip? Anywhere. I don't think that's a guideline. Province-wide. You're pekitihan na taga Ilocos Norte because this is a national science high school. So, taga Claveria, kahit datumay dito, and they qualify. Timang pundo mo dito, pundo iti Filipino, pundo taga Ilocos Norte. So, it is a national science high school. So, anybody is, as long as they qualify, they will be accepted here. Awan, di taga Norte lang at hamit ang local funds ito It's funded by the national government. Okay. Thank you. Thank you po, sir. Magkikita tayo lang.